Tim Kenya jotugo ma yowuoyi ma higni piny mar 20 dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuke mag manyo tiko, tuke mag pinje Afrika okale tuke mag Sekafa mibiro bagi e kind tarik 6 nyaka 20 dwe manyien e boma ma Dar es Salaam, Tanzania. Timno nobedo gi tugo mar osiep e kindgi gi tim mar Bongolaya kama ne giloyo Bongolaya gonde 7-0 e alap ma Kasarani. Kenya nitiere Group B kama oting'o Tanzania, Rwanda, Sudan gi Djibouti. Timbe ariyo mabiro tieke thuolo mokwongo e grube biro donjo nus finals ka timbe mabiro tieke thuolo ariyo mokwongo biro ng'ado tiko tuke pinje Afrika higa manyien. Game leo imekuwa poa. Kuna vitu tulikuwa tumefunzwa na makocha, tumeweza kurectify makosa. At least tumeonyesha coach kuna watu tuko ready, pale tumekosea tunaenda kurekebisha. I hope next itakuwa poa. Tumejitayarisha vizuri, ukiangalia tangu hiyo wiki moja mpaka leo tumecheza friendly. So tumejitayarisha vizuri. Wachezaji wale wote tulikuwa expect wakuje, wote walikuwa wachezaji wa 7 na wote washafika. Ukiangalia kina Baron ndio kama captain saizi, wakina Wanjala pia washafika. Nafikiri kila mtu ashafika. Ukiangalia watu wote kina Kibeti, ile group yote ilienda wako Spain, wote washafika. So nafikiri timu itakuwa nzuri by Jumatatu, kila kitu nafikiri itakuwa sawa.